Jes, može. Pa privikao sam se iskreno sjajno jer od samog starta prihvaćen sam na najbolji mogući način. Što od saigrača koji su stvarno sjajni, što od stručnog štaba, ljudi iz kluba, navijača, generalno, tako da osjećam se jako dobro. Pa nisam se baš bavio otkrivanjem skrivenih tajni, ali bio sam u Zadru do sada dosta puta. Prvi put čak na prvenstvu za U20. Ovdje je bila završnica u Zadru sa reprezentacijom, a nakon toga dosta puta sam i igrao protiv Zadra, tako da Zadar je stvarno prelijep grad. Sviđa, iskreno, jako im je lijepo kad god su ovdje. Eto, nažalost, ove godine smo primorani biti razdvojeni jer stariji sin već ide u školu. Tako da, eto, posjećuju me u svim prilikama koje im se ukažu. Imao sam razne faze kroz djetinjstvo i mislim da je to pogotovo u tim nekim ranijim danima gdje nije bilo ovoliko uticaja sa društvenih mreža i toga, ti neki sportovi, uglavnom koje reprezentacije igrale, ti neki, da kažem, naši jugoslovenski bolji klubovi, mislim da je to diktiralo, ali prije svega, kao vjerovatno i svi od malih nogu, to je prvo bio fudbal naravno, ali brzo je to prešlo na košarku. Pa možda baš kao klinac, ali mislim da baš rano sam počeo trenirati košarku, čak već u prvom razredu osnovne škole. I poprilično sam to ozbiljno shvatio od prvih dana, tako da nisam previše lutao, ne. Pa igram popriličan broj godina već, tako da stvarno mi je teško izabrati neki određeni uspjeh ili neku situaciju, ali ajde da kažemo da ako nam se ostvare ciljevi koje sam zamislio od ove godine, pitat ćeš me opet ovo pitanje. Pa iskreno, taj period u Belgiji mi je bio sjajan. Eto, kao što si rekao, te prve godine sa Ostendeom, koji je mogu slobodno reći, najbolji klub u Belgiji. Izuzetne uspomene, jako uspješna sezona. Nakon toga sam otišao iz Belgije na godinu dana da bi se vratio i tu proveo 2 godine koje su baš za mene i za moju porodicu bile jako značajne i lijepe u našim životima i u mojoj karijeri. Tako da Belgija, mislim da od svih zemalja u kojim sam igrao vani, do onda je sigurno ostavila najveći trag. Pa bio je zaista lijep osjećaj. Bila je to jedna specifična sezona gdje je liga jako i kasnila zbog korone. Međutim, eto, krenula je sezona dosta dobro i to se nastavilo u tom ritmu. Mogu slobodno da kažem da mislim da mi je jako i prijala ta pauza od korone, jer sam cijelo ljeto uspješno iskoristio da radim na sebi i na tim nekim svojim, da kažem, nedostacima i stvarima da popravljam. Tako da imao sam jednu izvanrednu sezonu na ličnom planu, koja je, mogu slobodno reći, ispratila i solidan uspjeh na timskom planu. Tako da bila je definitivno jedna nagrada za sav rad. Osjećaj je zaista bio poseban. Mislim da, eto, stvarno prošao sam puno i igrao sam u nekim
nevjerovatnim uslovima, ali mogu reći da mi je baš drago što sam, i čast mi je što sam imao priliku osjetiti taj ambijent. Taj osjećaj je sigurno jedan koji ću pamtiti, jer takva erupcija i, da kažem, eksplozija u dvorani, ja sam onako baš naježio sam se bio potpuno. Pa teško da bih mogao napraviti paralelu, to je zaista jedinstvena sala, jer tako je manja, gdje je publika stvarno izuzetno blizu. Osjeća se ta neka nevjerovatna energija gdje su i sami navijači potpuno spojeni sa publikom i ne osjeća se uopšte taj jaz, nego svi navijaju i pjevaju zajedno, što daje neki neopisiv osjećaj. Pa ništa, mislim da ovako, pogotovo u sezoni gdje smo jako zauzeti, svaki slobodan moment koristim isključivo za odmor. Tako da to gledam da na neki način, da li, eto, ako sam sam, onda najčešće svakako sa svojim igračima i drugovima. Kad mi je tu porodica, gledam s njima provesti neko kvalitetno vrijeme, ali to nije ništa posebno, već prošetati, otići neđe na kafu, na ručak, večeru i tako nešto, mislim. Imao sam ih puno uvijek, baš sam onako, imao sam raznih hobija, s obzirom da sam sa mora, baš sam onako, da kažem, morsko dijete, tako da od malih nogu sam išao loviti ribu i da ronim i mislim sve te neke stvari, tako da, eto, recimo to. Nisam, a volio bi, ali eto, ako se ukaže neka prilika. To treba da dođe spontano, ali to definitivno u tom momentu sa tim osjećajem vrlo se lako smisli. Uzorak nemam, definitivno nemam. Uvijek je bilo određenih osoba i misli, da kažem, citata koji na tebe ostave određeni uticaj, ali nemam. Trudim se onako da budem zahvalan prije svega na svemu i da živim u trenutku. Vince Carter. Očekivao sam ovo pitanje, ali definitivno nemam određeni odgovor, jer nisam tip koji je vezan za određenu vrstu muzike. Sebe i svoj gušt pronalazim u raznim žanrovima, tako da imam, da kažem, raznih stvari, onako sve zavisi od inspiracije do momenta. Uglavnom shuffle radi. Pa sad si rekao nešto što me umiri i što mi digne adrenalin, mislim da to... Pa ne znam, iskreno, eto, zavisi u prilikama. Stvarno teško mi je sad reći neku specifičnu numeru ili izvođača, stvarno. To prvo. A onda ne znam, mislim da generalno jesam jako temperamentan, ali mislim da napredovao sam isto dosta i po tom planu u odnosu kad sam bio mlađi, ali eto,
ne znam, neka, da kažem, neistina ili nepravda možda najviše. Pa eto, izdvojit ću tu u Jazinama definitivno, jer mislim da je za sve nas bilo jedno iskustvo nevjerovatno. Od samog izlaska, s tim da je sala baš jako stara i specifična, i sam taj izlazak iz tog tunela koji izlazi odozdo, ta buka koju sam čuo već u tunelu mi je odmah nagovijestila da će se raditi o nečem posebnom. Navijači Zadra su definitivno posebni i mislim da je ovo jedan mogu slobodno reći, od rijetkih klubova gdje se stvarno ta tolika ljubav osjeća istinski prema klubu i mogu biti ponosni na to definitivno. Pa eto, vjerujem da iako Jazine su nešto definitivno posebno, mislim da ova dvorana jako lijepa i moderna i staje popriličan broj ljudi, tako da volio bih doživjeti i taj osjećaj. Teško pitanje. Mislim da, s obzirom da sam sa mora i da mi je otac bio pomorac, mislim da bi možda njegov utjecaj otišao u tom smjeru. Super, kao što sam rekao u nekom prethodnom pitanju, mislim, prihvatili su me sjajno od samog početka. Dostinu njih i znam, dugi niz godina smo igrali jedni protiv drugih. Mislim da su sjajni momci i saigrači, tako da to nije bilo teško. Mislim da imamo jako dobar odnos. Trener je izuzetno iskusan. Znamo svi kakve uspjehe ima iza sebe, počevši od te i titule koje je osvojio sa Zadrom, ali prvenstveno mislim na zadnjih par godina gdje sa jednom ekipom, da kažem, budžetom sa tog nivoa je stvarno ostvario nevjerojatne rezultate, tako da nije mi bilo teško, da kažem, na tu njegovu inicijativu i poziv da se odlučim da dođem u Zadar i nisam pogriješio. Pa prva želja je da budemo zdravi, jer mislim da ove sezone smo se jako svi namučili sa povredama, što sigurno da ostavlja trag, ali to mi je prva i glavna želja. Mislim da uz to, eto, nadam se će sve ostalo čemu se nadamo doći. Pa iskreno se nadam da. Mislim da to ide u dobrom pravcu i mislim da ću uskoro biti spreman. Hvala vama.